Abafa nibyarugaba James Tumwine James bamuhiga Pio Kamureba Najera Noreda Machat Deus Rugurira Rwobucenke Mushija Moses hamwe na driver wa taxi owamanywanka Mugume Moses. Aba nabekemwe okuruga omuri Kishami omugomboro ya Kishami omu district ya Ntungamo kandi babanu baza kuziika omu kyaro kya Kitega omugombora eya Bufunjo omu district ya Kyenjojo. Motoka zijasiribiri kwinjira y'ibendera ya Mwishi ene motoka ya Roni y'abantu 15 umuhanda shayitini shumusheshe motoka itumira na basi y'ikamanya cyayo motoka twashagamo bafunenji twazamo yasigaye ati twabagiriye myinshi twatunga amakuru kandi yatonye kwere kasayikuru bitwe ndiveze ngo abasani bakomerangana na taxi accident ya mani ndohono muka bwangu ngenda mpayo matoka ambulance nija mkaho sanga abantu mbere andi babituma Butandeji yaba mu trading center eya Kayihura omu district ya Kyenjojo aharuguto orwa Fort Poto okuza Kampala. Accident isinge muno kubaho avuhamu kusangante campus ezindi zihali yengule nejo ko accident yendi ni yemwe biko mutana kapopokopoko jweri ya accident yendi abasukana bakulindira hifu wao taxi yone hoyire nko kwebe tasubire mu abantu abarugire mu abo mesa arugire mu abantu babiri abakuru bato abasigire bona bafuire abantu kamunana bayine bisabo. Vincent Twesige omugambirizi wa polisi ahabwe cyanga ekya Rwenzori West yayegekera Butandeji ahamuvugi owa taxi owabanavugise Kimama kati wa minibus yatide okutomera tera ne basi ngiveri kati wabada isara natomera basi yaze naita kubasi kutanka ya mafuta akute saideni yakapakingikana nenindowooza omusajja ayagala kupakinga lwakuba alabye basi ayagala agisale mangu apakinga oba kiki nengamba kati kamuvi kubanga ngandaba ansemberede nengamba kamvewo ayitewo kubanga ndaba asembede tasiba mbadde ndowooza agenda kupakinga nga tapakinga nengamba kanzireyeri naye nangobere kugenda natomera basi. Emitumbi y'abagenzi yatwarwa mu Kabafu ahirwaro erya Kyenjojo kandi babatunga obuhuta batwarwa omu marwaro nkerya Buhinga Regional Referral Hospital hamwe na Kyenjojo Hospital. Amakuru aga gashakwa Philip Murangira omuri Kyegego.